Activist Murunzi twakutanjera osibire kurungi eshaha neza gacencuire ibirzichiro ntukutanjera kampamye ngwebe wasiba nokorera izuba byakutambura kurungi twakiro mu makuru gacencuire tuzagakusyaho kuruga haka shows boma erizuba ryabizuba rya Sunday 2019 byokwezi kwa mushanju umwaka 2026 Elias Ritugusa nyine Lois Gava worumo rwo bonero nitutwija kusyaho amakuru agacencuira gutakurundanira izoberi konkastagaga kureta irumbu ijwire reka tubanze tukorece ebikurebije bwebembiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo kusashulira sente zone. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omagacencuire kireki enjura y'umuyaga ecwekerize ibintu by'abatura umurushema nyine neco kurya nyina abana nyina bishukuru abaturana n'abebembezo muri Isinziro batire toco mu buhereza mu district Esente z'abakozesa nezayi National Drug Authority bakwasire imibazi ya billion 80 ekwasirwa mu myaka mukaga emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo kusashulira sente zone. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Karento njera kutanjera makuru gitagacencuire Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava n'orumo rw'obonero nitwe twijaga kusyaho ekireki twatandikira mu district y'Isinziro abebembezi aba district y'Isinziro bagizire hwishazi na nabatura na nekigenderwa cyo kutera touch umuryebyo ebiriyo n'ubukorwa mu district ejo hono mu kiganiro eki abebembezi nabwe bamanyisa abanyisinjiro ebibarumo bakora na nebyo ebibarukuza kubakora mutega amatu murishize kandi mubuzi ekiganiro eki kitebekanisiibwe kwenda kumanyisa abature be district ekozire nebyo yorekerire kukora hamwe no kumanya ebyetaago eby'abatura bine kurikize eshonga zabe zikubashasha uburyo woyine eshonga erukurume kwatende by'amagara DHO ryaha naija kujigarikamu nitukituyameka bebembeza bakushitamo mu office ka ayiguru a district okumanya obundi butakwetegereza ebiru kuba biri ahansi bashasha mweno RTC no mulimo gw'umuhango no kukuratirira enkora y'emirimo ya government mwene rizoba ntwire ninkoro mulimo nanyinyishira mu nkwase twechecking tukozireje nka government hariho ukuburamu abatura borekirwe district ekozire konka hariho bitakakozirwe amasomero igana 96 aga government kagatunga capitation grant ningashi UP funds kuraninga emirimo y'ebyezo by'abana emizano y'abana repair and maintenance na facilitation of head teachers travel twarigayokwe pazo secondary schools nabo twabahereza gona ga secondary garukunuya amwe na technical school yitemwe ya biziringiro
kombeka staff house rwakakwenda erimu abashaho nigera barwakakwenda muterengaro ahubwo kuba n'ikintu kikuru munonga twayombeka staff house Ruborogota twiza twayombeka maternity ward Ruhira zinesa abarema batungire sente umwaka ukurira government bahire emitwara 5 ngo bagende zibayambe kukoze sente zibihireyo ahabwo burema bwabo aha nsonga y'enguuto erikukyera kuteganisa abatura abebembezi borekere enguuto ezikozirwe nezorekerirwe kukorwa enguuto ezakozirwe under ICRP abananka abamisi production ezizakorwa production officer naza kwashomera amazina gaki gazo wonge kindu kumanya uki bayemba rondachi contractors scheme ya Kinyara muri lyango wodi yahwa kandi abantu bariyo bakikozesa tayimbeka scheme tahunduza scheme ya Rwemango muri Kabuyanda sub county yahwa abantu bariyo bakikozesa abatura nabo bahirwa umugisha okugire bagamba hanshonga yo buhereza ombyanga byabo obariyo batubinga omutawuni nkangu trade order tibapira locations z'ebintu ebyo omuntu ayina customer omutawuni ngamwikiriza shoro mushoro kura na customer bakimara mubingisa HT ahaveranda yekanda habaraza kushashura rent ekindi ekya fines nanyina mutawuni kaya akati mu Kabuyanda hari esente okuna nachoborire omuntu fines zo ziteko kubaho ahabo kuba ntwenda kuzibera abantu nono zibera abantu kwere kigwire bakumanye kishitire wonkeje fine wachashura tawunkara kanchena mwetera ushimikono kitunya receipt ishazero hona rishyirwamo abanyishengero b'ikicwekeke n'abandi tukuvuga no muhanda umuntu akakohereza accountability no byakuye mitwarenga hi ukacyamani you have a budget irimo kuba mugine buri mwaka nakawo wawe na n'abakozi batayibitu muriyo no mutuhereza accountability itobanda mu kuba n'umukorera ibintu no nasima leadership nasima accountability kandi namunonga nywe kinani yenda abaramuzi kubaho abako abantu bitu baburizoba nubagumirwa koti ne babera koti babera koti kandi hata no kuribuze bitungito ka members ba parliament nibatubuze ndanga muntu nezo kushashura mwenu wareba abana hata kibuze cyo kirya ibiganiro nkebi nibwera abebembezo kwanjurira abature bukozwe nebyorekerire korwa kandi abatura nabo bahebwa kagisha okugambe biruko bashasha gasha kwa Felix Nduhura webare Felix Nduhura kandi ebyo nebiro mu district yisinziro babe stongore echa government ecurukujunanwa ahamutindo gw'imibazo mu ihanga echa National Drug Authority chakwata umushija urukutekatekwaho okubatwire na ibembazi ya government arukuzibo muri Kampala nangwa na numyanye ndijo ejetorire okwasurwe ne Bwambare Geoffrey omushubuzi w'embazi kandi otwire kandi akwatirwa mu kikwekweto ekikozurwa ba NDA bakwatanise na nabyo kwirinda umuri Kampala Bwambare Godfrey no mutura wa Cheba no muri Nansa no mu district ya Wakiso kandi akwasirwe bwa nyuma yo kushangwa n'embazi yenyubano okurugwa mu government ogwatwire nahigwa kandi kiro cya 20 kimushikire yakwatwa ko bitebya arimo umbaze kutangira umushuje gwesiri doze kurenga emitwaro 5 embazi ya antibiotics ero kurenga emitwaro 5 doses nimbazi ero kutangira ababarwaza bo mutwe harimo na emboma ukozeswa umucebera abantu especially abakaza bakwa binenda ebyo nabihandikirweho ndege n'embazi ya government ya Uganda tishimiye kuba neguzabwa ugwabira inembazi tari yemwe nemwe eri kubarwa mu sente nyamwinji mu myaka mukaga embazi eri kubarwa miliyoni 80 ye kwasirwe kandi abantu bari kurenga 10 nabo bakwasirwe mu myaka nkamukaga yonka kwasire embazi ya government y'ibirwe eri kubarirwa mu billions 80 ze sente za Uganda na twaba suspects abo twasira bakurenga igana haruna n'abakozi bamarwaro ka government
hariho kwerarikyerera kuruga mu kitongore kya National Drug Authority ahabwo kushanga ngo abantu baburijo nibo barukuru kwejumbira mu kwiba emibazi ya gavumenti hariho no kwebuza ahi bari kugiha ekikize yo kutangaza no kushanga ngo umushinjo bwambare Geoffrey tumukozi w'irwaro ya gavumenti webuza ngo eje mbazi yona nabagire ekitkumanye kimanyisa ngo napatagana n'abashaho bamarwaro ga gavumenti bamuguza ningashi bamuhereza embazi y'igi gavumenti ekubihirize yo ngo yehererwe erizwa abantu baburijo ahabwabusha bwambare umukwetongana hwagizire ngo hino bira mu bikize emibazi eyiba mukwasire nayo umwana gweta Robinson yari mpadesi danga mbadi muvugira danga mbadi muvugira bagana bampatrena kuri mukorache muvugira mumpatrena kula enaguru nakula bwambare naza kutwarwa mu koti okujunanwa ngashakwa na Good Fatima webare na Good Fatima we minister w'ebya science technology hamwe no kuhangahanga engineer Jonad Asimwa Kiki agambire ahante kateka eza government ezo konzire mihendo y'omwani mu Uganda. Minister Jonad abire na Rambura factory y'omwani eya Africa Coffee Park muri Kajara mu district ya Ntungamo. Minister Jonad Asimwe Akiki abanze kurambura ebintu n'emirimo eriyo nekorwa aha factory y'omwaneji eya Africa Coffee Park. Nabwanyuma bugini ho bamumbebembeze n'abahinji b'omwana muri Ntungamo kandi abashoborire entebekanise government yine no kushagika ba Africa Coffee Park. Coffee is one of the best selling products, selling cash crop. I know sometimes prices may fluctuate a little because of these wars we are having, transportations, people are no longer exporting directly because of the close of some few things, but it is not going to be permanent. Echokubanza mbura kutukuza mbanka bakugira ngo oyine ebya security byo kubaza kutayo ejo yawe emotoka yawe ubana bashabana n'umukazi wawe. I don't know, is that correct? Rojebyo inaba kushabana n'umukazi wawe hati itwe ebyo abayiji byo mwani banyo mukazi wawe emotoka yawe ki byona ntwenda kubiyaho tugere nkuna abenyine cyo mwani kibenjo cyaba ki security yanjye ebenyo yaba bondi yanjye. Nelson Tugume mukuru wa factory nagira ngo hatabariyo mu ntekateka zo kutandika kuhandika abahinji b'omwana bona mu ihanga no kubahwera okuganyirwa omwana gwabo. Waguze omwana $2, $3, $4 fama nasigaza ho zinganye numanye itwijire ombwiro murebero omwana gwa gari shiringi kashanju waza na mutwaro kumene check mukitero nunga olwe no wari wa president Museveni olwari in a form a good reward. President Chataire nagamba no kugira ngo ihanga retaire bye exporting eguni ya zomani obwire bushyikire kugira ngo tushemerire ku exporting box zomani. Bene kintu kwenda kubasha abanyakajara n'abanyantunga mutwena tukwatanise hamwe turi ngo twahirwa omwana akwa katare tukinaha kandi habeyi nungi twinje omwana gwa quality omurungi mwe no gucenjwireje tubone ka sente entasiya yekebeje ejivari addition niyo yatuhise ahabita twetenga kwihanga twenda kusima Dr. Nelson ahabwa vision age wahati factory nekore ibintu bitari bimwe na bimwe ku rugo mwani kandi hatitandikire no kukora bijimusa. Omuganda Minister wa Science na Teknolojia Engineer Jonad Asimwa yanjire kiragiro cha President okutungura okugura ebintu ebikorerwa mu Uganda no kucendeza okugura heru yihanga kandi ebyo bigambiro bwabira tayayiri ikorero ry'ebitoke area Pibido mu Rubushenyi. I may need to know when are we reaching full capacity here. That's why I asked about the other room of prototype product plant, where we want to put a plant which can produce and we sell. If we can do that one shortly, we work very fast day and night. Within a short time, we implement another Chibuhura project.
So it's about time. Minister Asimwe Akiki asimira umurimo gukozerwa hikorero ry'ebitoke eri rya PBD. We are happy abantu kubanje bafuna imirimo abantu bahansi bakora abana basubire bakora n'abantu bayindi bakora ki bakora oyo tujya kubantegera kubanje tuvuga experiments kandi tukataha era iyo present. This institution has demonstrated as a pathfinder that we can transform our heritage crop matoke into a valuable industrial enterprise. And that is owed to the tremendous efforts of Professor Muranga. Umukoro wo gushyirwaho umuhwezi wa chairman LC5 ahabwa Bushenyi Edward Mpabwa. Oyireho nk'abanyabushenyi n'abantu abetoriro gumwanya itwe ntukireba tukine gap na munonga twatakarebere ngo twakire bitoke birukwemarire bikwija okuno so konka eshube itatunga no kugira ngo minister yajya bakongera musente omumu ukugira ngo turga aha research phase nar no buyakwane gumo konka tuzo production kandi rukwija kuba ate commercial phase ikorere rya PBD rukushangwa muri Nyaruzinga rakatandikaho umwaka gw'2024 kandi narukora ibintu byinji okurwo mbitoke gasha kwa Elias Rotogusa na Abraham Muganzi. Kare twazo mu district ya Shema abatura muri Shema Central Division hamwe na Kabohe Division muri Shema Municipality bari omubufuki bw'amani bwanyuma y'enjura yihunga okucekereza ibintu byabo emisire cecerire kandi enju mukaga zagwa ombyaro mushanju ebikirizeyo okuteganisa bw'enjureje ebyari biteganisibwe munonga hari mu mucibingo Kikongoro Nyakashambya Mushanga Mishenyi Nyametoma na Nyanga umurukabwe division urutoke rwiturwagwa tuyina abana benda kurya baryo mu ishomero ntwenda fizi tukaguze sente za modo nezo kutkoma tuyine bizubo mu makabiri yo bitusobire obuhunga twabugura ki obuhunga tubugura kibwo kuri se bana ingoma ngwe no rutoke rwiturwafa batuyambe batobuyambe nyowe nyine njara yataha urutoke rwagwaho tuyine fizi z'abana tukazihereze tuyine za roni mu mabanka twenda kushashura tubire ntuyeho mu ntoke mwe ntatu tukoreke mwe mutugirire mbabazi mwe aba government bantu nechuza ubunyomwe ntabwo isorutoke tuyine necyo kurya nyina abana nyina bishukuru ryanshobirwe kaguta wito ya Museveni muzeyi wito wengo kwira katwamuhiro bururu ntuteka amaju nutushabara hanga ngo akarabaho tatushasire sete za PDM sabi PDM must PDM nyoni ndima kugigamba akatesete ngo twanaka twaronda amashatwa atumurtoke mbone rutoke rwabo must tukoreki emiseri n'amaju eby'abatura bicwecerire nho tubentu ihaka sente ntumbe nisomesa abana banje mwe ntati abana bari mu isomero mwe ntati byanje byona byababi na twakine cyo gukora mwe twantusa government tuyambe yashisha ntoke zitu yashisha makagitu n'amatunga gamwe gafa ngwe twashoberwa twabura ubusingi ngwe twatushaba abantu mwe bukiri kwataho abanyagavumenti mutuyambe enjoje ngwe mbepeze kugirira roni nataka gishashuri kwayo kandi naniza PDM mbeste mu rutoke government ya pire ndetse mu rutoke dutekateka ngo njya kutemwa mu rutoke kushashura sente za PDM. Mukuru w'intebe ya katano wa district ya Shema Jemmy Matumuzi cyo Buhanda yatugira ngo nibija kora report abagitwara mu office ya Prime Minister okugira ngo bakatunga byo kwera abantu aba abanyashema mwena himwakuba muri mureto buyambi government etakizire itwe nk'abanyashema tube twayokozera mu murumo turebe ngo aba bantu batunga ebizibu twabahigira ki twabahikirije gasha kwa Mike atwakire webare Michael atwacire kandi nshasha na families ezisisikarirwe ibintu byabo twaza kumuraho kace tugarukana makuru agandi nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute de obufunanyizibwa bwalina twayisa abazadde
era abamu tuli nabo naye abazadde omanyi abasinga batulekedde omulimu ng'abasomesa abaana ajja mu ssomero nga talina kyamanyi okujjako okusoma omwana omuwala nga tamanyi nakwera omwana omuwala obulo ng'obwo tamanyi oba buvaawa amanyi nnuuma eva mu supermarket abaana kwegamba abazadde tebakyalina budde bw'abaana baabwe naye ffe nga kyetukola mu Kinoni Girls tugezaako okuddako okulozinga gap eyo omuzadde kyatayambye mwana ne tukimuyamba naye ng'omulanga gwenkubira abazadde babeere n'obudde eri abaana babayigirize bamanye ebituteekwa okukola nga ffe abaddugavu nga ffe abanyankole nga ffe abakiga nga ffe abaganda basooke babitegere babibayigirize ebyo bisaana kuyigirizibwa mwana nga akyali muto bwakula tasobola kubyerabira obuhabuzi aha by'obwegyesi bw'abantu bukukiibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira ebyokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mbwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria echo nabyombe chesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Farway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze zenyine. Byo ni shara keke tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera.
ayi mukama wanje ukagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Onashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Gachaina we. Yaba tindati. Agandi mu. Uriyo protoko gumire nishabo nyambe. Nyene chene maweki nyenda kuchitwara heru. Banje ngo hari abantu Rekera. Abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert barari ya Amazon building mwijemba twari. Tutware. Bito nyeri. Ontware ahori kwenda. Itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note mushanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esomu note mushanju ine mirundena itane mirundena ninga note mushanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko byamashemera nobwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora kushasha hindre mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho rose form insi yokushemera kwanje rose form insi yebiroto birungi. Kare kuruka yuko mukahumuro twagumuzamo na namakuru agacencuire ageshwekeki abahadiza b'ekibine cha Patriotic League of Uganda okurwo mu district ya Kegegwa babwineho omuhandiki mukuru w'ekibina Fadil Twala obahijire okutamani omukurwanisa oburubwengu zo mwihanga okuvuga noku kubire ahitebe kikuru echa PLU omurinaguru omukibuga Kampala. Fadil Twala nubahirize kutwaranwa nk'omuhandiki mukuru w'ekibina kya Patriotic League of Uganda arikuzombijere ebya Daud Kabanda nagirangwa amano gona PLU eyorekerire ku gato mu kurwanisa oburubwenguzi. But the only thing is to one get rid of corruption in our country. You see, corruption in our country has affected service delivery at least 80%. So we are tired of the technical team who lies government, who steal our money. Tweja head office tanga na secretary general kandi kumanya PLU sazire niyo almost ikuridinga mu Uganda. Twine ba ministers from PLU, twine ba MP from PLU, so twizira hano koranti Kegegwa mutnywana head office habukulobingira abantu bategegwa no koranti ne bamanya ubuzi Kainerugaba ukinisa president ne batwatero kurwanisa uburubwenguzi mu Kegegwa district. Bintu kibi to expecting mu kino twetaga okurembeze obuli mwine empisa twagarabe abakurembeze abadako abarwanyisa corruption mu Rwanda mu next government edako so twagara tukore burungi tuje abakurembeze abempisa abatari babi.
abamutaya yirekura gacegegwa bagenzire bine motoke yibahugire bishane bya General Muhozi Kainerugaba kandi banjwire kitekateko cyabo cyo kombeka office za PRU ahita ke ryabahirweho kanso yacegegwa town council. I thank you very much the people of Chegegwa for giving PRU a home, for giving General Muhozi Kainerugaba a home. I'm very certain that once that home is complete, you'll also find time and pass by to make sure that the office is fully. When I saw the whole work plan of an office, I felt so happy. I want to thank Swaibu and those who donated the land for the office of Patriotic League of Uganda. I am going to consult with our chairman and I will give a feedback through Basaliza and the entire team we have here. District ya Chegegwa ni ebire district ya kabiri kubugana Fadil Twara okwihatoranwa nk'umuhandici wa PRU. We need to be represented in ISO, we need to be represented in ESO, we need to be represented in all government agencies. We are here suffering. So we have 150 graduates in one sub-county, but those that have employment are just 28. Where are they? What are they going to do? Let these Kadogos be employed somewhere. Pick the Kadogos who are capable to be deployed somewhere. You ask them on what to do, they bring results. Land is a big challenge. Right, Honorable General Secretary, you can't believe how God does wonders. When I joined the 12th Parliament, I came to the Parliament with a big challenge in the area of land. I think you've seen tears dropping in this same place because of the land issues. Fadil Twara ayongire yabashabo kuhagira no kurondera ubushagiki abakwatsire bendera ya NRM mu Karuru akaba kuri bentebe zo kubanza. But then they support flag bearers of NRM because President Museveni is our founding father and NRM are our mentors. Gasha kwa Philip Marangera. Webare Philip Marangera yenkwiyanja yabikiriza bayishka ahakashozi ruharo ahari St James Cathedral omukushaba okukusima komureberezi wa Ankole Right Reverend Fred Sheldon Mwesugwa owabanasima ahabwe emyaka 16 eyamara omubureberezi ogwakemekwa omwaka gw'2010 nkuba Bishop wa Katano ahabwe obureberezi bwa Ankole kandi naija kuhumura omwaka gurukwije. Omukoro gwatandika no kutongoza ebyoma byo kutera abarwire bishanye ninga shchete CT scan machine Har Mission Hospital. Minister w'ibimagara Dr. Chris Baryomunsi niwe abaronko nkomugenyi mukuru yasima Ankole Diocese abumurumo gweri no gukora na mnonga cyako mu kutongora ebyamagara. Kutongoza department ya radiology ninga shi ayizo kucheberera kandi harimo ebyoma bishatu hamwe y'umurembe ari cyome cya digital ultrasound ari kinde cya digital x-ray kandi twangoza aho n'icyoma kisya cya CT scan ebine byoma bitukozesa kabashaho okumurika umunda yawe tukamanya ibirimo rero tuketegereza indwara eyogwire. Special programs, especially in eye, like retinoblastoma cancer, where we treat more than 90% of the patients of eye cancer in Uganda. You have to make sure that you use your head. Avoid a cut. If there is a lesion in the brain, use all the head God gave you plus all the machines you have, but make sure this person is not operated. Even if there is an operation, it should be only inevitable. Minister Baryomunsi yaraganisa oku government eyehireyo kugumizamo nekorogana n'irwaro rya Har Mission Hospital. Barimo kutongoza ebyomebe haba okushaba okwabamo no kusima kwa Bishop Sheldon Mwesigwa Bishop wa Busoga Diocese nuwe yabora. Bishop Sheldon has laid a strong foundation. Umurebe Sheldon ayombekiro usinje kuhani
butumwa wa Bishop Salon Mwesigwa yasema abakristayo abo kumukwasa omurimo gwo kuhereza Rahanga. Omugandi twagaruka akanisa yambare eri kushangwa mu burisa bwa St Peter Kagarama obusaba Deacon ni Kabingo oburebezi ninkore okwa abakristayo bayo basima omuburizi wabo Provius Atuhire abo kubahereza je. Reverend Yonaine nuye yabembera omukorogu omuri no kubatiza omburize bamusima bokongera omutindo omukereza mukama okunja mano omukwegesa abantu abikati n'ebyamagara ebyobwegese entasya n'obuteganda chaika omukoraje. kandi omuntu wakoraje nazimurwa abo kuba nebya Kaini na Abeli omukutandika Rahanga akabasa kusima Kaini ahabwe byabaze kuba nahereza kandi cyayoreka ngo omuntu okusimwa nkiba kikiri yambare neshangwa cyandera ahishomero rya cyandera ibyishomero kandi torekerero kugira ngo abana bona baze umashomero ubundi ebyo wegese turi munonga nensi yenyuma wenu ecyaro cyamani munonga kugira ngo ubundi obwegese tubasa kushanga nusinzira kugira ngo obwegese bumudaho konkana kuturisha mwebare kusabura kandi mukiba yebere wakiruka tumuza. Our TV West ni Senyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim. Kare mwebare abanyamakuru bitu babakaza ba Christian Women Fellowship bashabwo korobera bashija babo kandi ebi byagambwa Peruth Muhumuza orukwebembere by'abana hari All Saints Church aho mu Rembo rwambara obi abana burra aha kanise ya Kabare Church of Uganda eri kushango mu district y'Isinjiro. Abakaza ba Christian Women Fellowship erizoba nubo bayebembera omukoro gwo kwijuka Maria Magdalena omukanisa ya Kabare Church of Uganda muri Isinjiro district. Lichoro kujiram you are a helper or yomyandi ngwena mushija obwaku baruhire obwaku baschool fees yasibokwe na tutubukana yasibokwe na boneke abashije bakukana abashije mwe bibinji bantu abakaza barya abashije kubatomera byinji munongo nitwa ine kututomera konkitwe kushana ishaba abachara barya abachara baritizirechi nani ishaba nimeshengereza leta bashije abanyu mu kanisa tukwe tino korabe a true Christian woman omushisha wano ugaha okahikomuka akatandika kutuntuza twashemererwa munonga kuturu kwijuke bya Yesu tuhora twagaruka mwamani mbwe no kushemererwa ndikuhanga munonga tusima munonga abantu abatebekanise umukoro gubebembeirwe rida witu ahabwe kibineki wishemwe tica prima atuheire amobora izinjirije buzuma kwatanise na muhikirwa witu umwami Franka tugarurirwe na komiti yone kizogitivu y'abantu mushanjwa bwa Christian buzuma mu rumogo gwakorwaje Prima Tuire urukurira Christian Women Fellowship ahakaniseji yagamba abwenki nibakuze kireki nkabakaze mu kanisa ogo mukazo wabire manzi akabanza kuba nuwe yaza hakituru cya Yesu kureba Yesu ariyo mu kituru Yesu nabwanyuma yajoka Mariyamu nuwe yabandize kumureba mwe nitwe nkabakazi ntwegamu okuba mamanzi ntwegamu okhereza ruhanga no mutuma gumwe abo kuba Mariyamu ogu ntumanya ngwine byabe bumurihize konka habwo kunda ruhanga ahabwo kwe hayo akagenda arabachaba bagenzera kituruceye akabuwa mani umugandi makuru ku rugabushenyi abashaija bashaba kwataje abakazi babo kibahwera kombeka amakamarunji byagambirwa kuze kiro cya Fathers Union ahabwo buliso bwa St Paul's Nyamirima omubusaba Deacon bwa Kizobo muri Western Kole Diocese omukazi wawe yagira ukamureba
365 days, 366 days. Kiharo, ezoba narumwe, eyala kuire, ochora muhindi. Happy with your which calendar. Okutandika n'obuwa one twakoze constitution ya fathers union aba province yona nabwera y'Uganda ntakibura mu muntu buke ahubwo ani twathereze ku house of bishops batakatiroki ukono constitution itekatandika gukora akwego munonga kuba tuba kumanya uburungi burimo ibyo byone binagamba kugireke organize kugira ubusindomuka kugira vision yeka kugira hamwe n'umuka ibibyona nibafurerwa habaho no gukora imikago yabekanisa ya Kashaka abatimu abaga Kashaka mazima hinenda y'umwatwara izo bero mwasibaha tigabafera busha nshabatweshegeza hanga ngo obumwobo uturetere okombe kama kabitu okuramuna makage ge twagaleteraga muhisachi ekitisa ukaje kugambira tuyaba bichi amakagoru tuboha twagira okushobora heru tukagira kwebuza nko kutwine kitushomayo kikatwegesa kugira ngo amakaga guneho makuru agagasha kwa Evans Taremwa na Onesimus Ndianabo kare mwebare abashache bitu bamakuru muri bitu ativeste murunji twenda kusima aho turebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacenshwire kongo twishize tumure ukacin tugarukana makuru agandi tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda Yantore School of Nursing and Midwifery nibeta beje mwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwa handitsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwo rukwenda kushoma diploma oshemire kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gan mashomo ga technology kumwongera mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugirobwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 chuchumura kabozi komora kabozi chuchumura kabozi tuntumure stress tuntumura burwiro komora kabozi oshemezo mu wife oshemezo mu husband komora tukunywa cyakabozi multivitamin drink chikutasyo munsi y'amagara marunji nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwatakabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cyakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0 15 11 0 And that's it for today. Till the next episode.
lakadeli bando omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums kalakata enendongo eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library ey'omulembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yachini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangover narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Family no buri kimwe kutangira bw'ibuturu kumara hamwe. Rukundo nebijiste by'umutano kunga kutukurwa abantu bitu amaganya go kuferwa nagakira kuhinduka amaganya ga sente mbona shonga bakimwe n'usa ku 2012 ekuretire nkora ya humura ejine nkora ya sente eyo kwera na family yawe umbwire bw'ibishikirizi ahamtwari biyukiyo kushura mu mwaka humura nekwereza ubuhwizi bwa sente wafera urukundo wawe abana bawe batari kurenga bana ningiwe memba wenyine okushaba kwawo nukubaho umushayi 12 zonka bamemba n'abatungo kwezi bwa sente izirakwera okushendekiza omuntu wawe okusitya 5 miliyoni tayira mataji kabiri n'emisako 2012 obulimanda Kinoni Kampala Rugaga Mbarara BSU Hoima Ngarama Kabuyanda Kamwenje ninga Mbarara main branch rero yuguraho account ubase kwegita nkora ya humura kumenya kukiraho tera no tumushaje 82 11 29 kinana mushanju Millennium Sacco 2012 Limited ekuretire humura munywano wa umbusasi. Alo. Ese bo mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. The parent is
Tuliahewa Dickson. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watuyayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyigasta igana kaga ni 5 sta munana 0 hash kushashuro mwana school fees toko manyo mugisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumuzamo na namakuru agacencwire agecwika cito cyahamuheru abicereza basha bwo butosha okufayo munonga aha miture y'abahereza babo mbyanga byagambirwa mu kushaba uko kurundana sente ezo kombekera omwahure wa ihunga Church of Uganda mu district ya Rwampara. Omukushaboku abikiriza basha bokorera mukama ubu barukombekera abahereza babo byagambwe rizoba omukushaboko kurundana sente zo kombeka enju yo mwahure ahari ihunga Church of Uganda mu Rwampara district. Katife neryo mwana neryo moyo kwera bihunga twatwine ihunga de erishitamire kabanyihunga kareba ngo erizo batsemere kurundana ho sente na fundraising aha gukombeka enju yo mburuzi wetu aha bihunga Church of Uganda mwako gutiriyo tutebekanisiza umburuzi we kanise yihunga Church of Uganda kumutera hapa kamarungi kagita kutwine okombeka enju eji kugenderire kumaraho miliyoni 5.7 kandi rizoba miliyoni 2.5 nizo zarundanwa hakirecho bakateka ngo baronkinge bombe yo mburizi insya aburenje bibatwire bine eyibatandikire nayo ninke kandi habukunda bwayo benzire ngo bakore n'amaniji bombeka enju yo murende erya plan ya akore diocese sima abantu bona ababasa kwija ahabwo runakora kurisa kitinisa kandi no kutwa muganda mahango munonga
kubasa kombekera omburuzi witu enju y'omurembe omukoro kristo gwagenda ki abantu kuresere abantu niko biye omugandi abikiriza bahigwa kuhereza ruhanga n'obwesigwa hatari mu buryarya byagamba Venerable Reverend Samuel Mugabe omukushaba ko kushitamisa Reverend God Ndyamahacho mu ntebe nkomurisa w'oburisa obwakisaza omusaba dikon bwa humura omu district ya Chegegwa kundwa munonga nitiye kwapagamba tuketwa kuhereza ruhanga owahanjiri guruneti nomenya bile bikwiye bahanga benshi kinu tuino kusemerwa kwa amani abokuwa twakwasibwa omulisa waitu God Ndyamahaki Amoti kandi omusaija omwekambe kandi emanzi namira izira atandikiro nokukora akozire bintu bingi ase ni Reverend God Ndyamahaki abwemba bazarahanga omulisa mushaka obulisa wa St Peter's Chisaza kandi bino rugo mbulisa wa St Stephen Chanyambali kandi twenda kusimaranga mnonga abo bwire nakasoma kutwamara mu gihugu mwanya kandi ruhango bwa twasisize ko kutushangira omwanya ogucyanyira gubiza mu meisho mu gihe kurakurana okongera kutekaniza buliso okutunga ebyentasha kandi tweremerwe kutebeza njiri abwo kigambo cya ruhanga oburisa bwa Chisaza nubukorwa amakanisa 29 kandi abakristayo baraburwa kureka kugwisa kubibatahi babo gasha kwa Maclean amumpeire kare twazo makuru y'ebyemizano Ntare School St Jerome Ndama Montoera High School hamwe na Bugamba SS zibire timu z'amashomero okurwa mucange ca Ankore ezonjire kusingura medali hamwe na nebikopo omumpaka y'emizano y'amashomero ga Uganda yona ezihendira izuba erya nyuma abazyo umuruguru omezane gihendira harwakana Ntare School singwire chikopo chabojo mu muzano gwa dance sport obwo kongera amudaro gwa sevugwe ibire singwire mu muzano gwa Scrabble kandi yo Bugamba Secondary School esingwire umudaro gwa yo kubanza umupaka zihanga bwanyuma yo kusingo gwa bronze mu dance sport yabishye iyo Montera High School kitunge tungira umudaro gwa bronze mu mupira gwaboje abaryansi y'imyaka 17 bwanyuma yo kusinga ya Standard High School ndege na gore ya mwarubusha kandi yo St Jerome Ndamibire yakashato mu volleyball yaboje mu rundo gwa kabiri gukuratine niko kuhebwa bronze Ezegisrar kashaka garze singwire chikopo cha Rudo Mbara High School singwire silver mu woodball hamwe na rugby sevens hamwe na Merhill High School singwire bronze mu chess okubaza timo kurwo mu cyanga cha Ankore singwire medaro mu mizaneje time zikozere kurungiza rabereho kwija kujwekera Uganda mu mpaka za East Africa ziri kwija kubaho kweza kurukwijo muri Tanzania Jerome baza kwebaza HM witabo ta support kandi tubadira kwebaza coach witabo traininga vok ntwesima wo kugira ngo tuzakirege Western Region na Ankole abo kusinga bronze na St Jerome cyetererize kandi kankishemero twashemererwa kugaruka tukagaruka mu mpaka za East Africa to representing region ntungamo na Ankole kurugamba tutandika no kushigisa mu Uganda ntirebuka turiya mutindo gw'amani abwa TV West and Aloysius byamukama webare Aloysius byamukama amakuru agacencwire aho nho twagahendera kandi wabanaga kusiyaho nde Elias Ritugusa amwe na mutahi wanje Lois Gava no rumo rw'ubonero itwe twendeze kurara kuronje Eshaha zabishatu z'ekiro na Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumano okozesa ABC Dent na Fresher kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona ABC Dent na Fresher nibikuhereza kawo karonji munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresher dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina
Mushana Productions nekushyikibwaho Chituzi yenywere Chituzi